Anelong sayang berbakti bersemate, ane berajin beryakin tuntut ilmu agama, ane berajin beryakin tuntut ilmu agama. Anung boh hati pati ke ayahan ma, tuntun ilmu sempo bermanyang-manyang, tuntun ilmu sempo bermanyang-manyang. Ibarat si baba kaya membona manfaat, jud faedah ke bandung manusia, menanti tanyoy anu menyana ilmu entera guna bangsa dan agama. Pesan kamu hai anu puput amai yang bendoy, tafakur tasyukur bepobana. Pesan kamu hai anu puput amai yang bendoy, tafakur syukur kepada anu ulun sayang berbakti bersemate, anu berajin beryakin jak sikula, anu berajin beryakin tunut ilmu agama.